Jadi tapi angka pasan na nabita maka da makanja tu kuya tau maka robai gere ikarobana. Tanya si tongan na imangi suruh. Ya je mana idi apa imangi mana jamai. Tau mada yolito imangi. Mati yolito mi lemak yolito ibacangi talaki imangi to. Tau mi mana yolito. Iya keke yolito. Malasa itu yolito tama-tamang itu yolito. Para kana mako aja mana imangi kan. Deme juga. Iwang pamulay tau tu kan katau mati tau mese alina mana yoli. Itu napa ni cica misala tu zaman na imangi tapi ya cairi. Wah, tapong maka da ima pakutun na pada napa cica. Pada lale na subuh-subuh dia nang kanuba. Yang dari mako tu rajin na tu zaman na imangi Pak. Jadi aja taganggi kasipu imang. Namo tu keluarganya dia tu nele murusuk manang itu nang ini we bukan mai itu he. Malasa itu we yoli. Memang baca dah yoli. Memang dia pola baru yoli. Maka raji zaman na imangi. Kemudian dikati mana na minta imangi. Nama nu apa je Pak? Mana dita 10 bisa buang peluk lah. Je gak. Kotak deto ni sandala na la haula wala quwata illa billah. Ega maka di we na itu imangi pamulun na kampungnya. Ia na yakamo, ia na tu yalah. Itilaw dongangi. Maka naman je magarima mi padongan ay tanan urusata. Urusan na pui masih bapuangnya. Tat poda bani maka da kataku he. Mau kita 5 baca doa salama, podangi kada pui mang. Baca doa salama to dupa se, negege dupa. Nelodongan ni tapak baraka ipo dalek na. Berani baraka ipo dalek na. Tapa belai pole balae tapak baraka ina wadi madece wija-wijana nandre salama po makoni mo makoni ro na pamandre de itu na perlu malampe donna pa ya na melo tari malampe de nulek kaluma may manang pa cadi din na mi palai ko wala soal perang cuma ye merawita mak baca megatoni tau dia na jamai pa angka sije maka da bidah jadi mereka ni dia nak baca nak kalau makutan nangis saya nak so nak telefon ya dewakai we na chat ka nasang dia kerana wat dia ande ro purai baca ustaz pura na jaru-jaru setan maka daka nita memang ga setan ya ro na jaru-jaru ni sagan pura gemita setan nak karena jaru-jaru setan pura gemita setan asa dia kare ko purai baca dakuna dia gaga yandre kolino dia dibaca angka gaga Yandre ini baca Pak. Justru ya kode ini baca nih Yandre mandre si basetange. Jadi itu kau gak tahu maka kau pura baca gaga pura na jaru-jaru setan Yandre setan. Tahu si giligan na otak nanya tu. Nabita maka ya kode mu baca ini demu doanya gaga mu Andre demu bismillah mak bismillah paling ma ponco. Ya na demu bismillah mandre ku si basetange. Iya mi atunan re saya takut itu mak bismillah maka mak bismillah dibacangi Fatihah napa baca kulullahu napa baca salawat napa wilodo salama na baraka yandre salah kaya dena salah maka dena kena jamin nabita dena kena pikir nabita maka dena baca nabita cocok ni tapi dena kena tengi jadi dena kena tengi nabita nampak doang miro angka kebatasan pak dongang dia gaga makanya komeki manre namu jetannya pu imatoli namu idi mi baca asulek kani ukutuna patapasi pulung anata napa milodong tabaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar eta bacangi Fatihah napa kunadapi ya kana budu akan stai lepani milodong ukurti laudi barakanan rewe napa salama ujabijata napa tanre maka baca doang sananya tu iya miko idi mi baca napa idi to mandre de naga lese apalana idi mi masangi yo pokopu ima baca napa le na mandre angka baraka ilolonga pak ya kui pandre te patapulo so na patapulo ni na pacapu kuatan mabela toki pole lah saya itu kutulito masidaka makiro itu pak itu kok nggak tahu magala masidaka pak insyaallah kita bawa ni Nabi Ibrahim Iyaro Nabi Ibrahim Pak Bu denan rewe na rekodega katau kasih si nasi bawang
Namulin na nanrewe na palin na bayinin na dega atau na si bawa manre na salay bola na losap atau berkan bermil-mil dalam riwayat itu. Maka dalam bisi di kilo non rima lala sapa atau kasiasi non lilau bola nangka pana si bawa manre na pamanre. Napa ni makaliliak de nanre anrewe ko de na pura na panre atau kasiasi. Manre jo atau kasiasi na lengi pakanre na panre bahkan alena madari timpui pura piero na pamanre Nabi Ibrahim. Ina to 5 koro Nabi Ibrahim komelo imanre barakakna laitunu api denanre api. Patapulay wanin na laitunu api o kuilalan na api denanre api. Yan tu ampay maka daw panrita yan ang kabola makanja sakat na warampara makanja sakat na denanre api tu. Waktu na makan repio kulisa. Tu kisana makan repio kulisa lebih pada tu bola nandre latu amparita. Yana tu waktu nandre tu api kita na tolotangi. Sehingga sampai hari ini tidak ada kitabnya yang tersisa. Sabak nandre manangnya pinadega ga usaha mo ki ipe mangiru pasapasan na tolotangi ro. Apa biasa tu taliti tolotangi si bawa Kak Dr. Rusli taliti wi aga kita aga jero na pake tolotangnya Pak ternyata seleng ternyata Hindu kita aga na pake yan na rotaliti yan umo paturo biasa andi mapejanci wa batona yang master hukum dari Unhas itu jaksa ko preparer jadi ya mau paro biasa wa batona tapi mati nih kasi yo mau paro lo ni makutana agar makanja sapa-sapasan na Pak makanja ya ku ya roitang maka kanja tapi tanya memang to aga mana saba pasam ni aga pesan na ya kong karuntu ko aju natatong aja mualay aju na salay itu tahu ya ko lapa ya nu tak den na patatong jadi meto kalalanan ala malempu jadi makoro pesan na tapi to maka dasar tanya to yan itu nangka maka ada tolo tak bente, tolo tatoani, ya ko tolo tatoani itu masuk ke agama Hindu nebeng, ya ko tolo tak benteng masuk ke agama Islam, makanya dua tuh KTP nah, magi nang ke agama Hindu nah sebab memang 2 istrinya dan itu tidak menyatu, sehingga pasui peraturan Soeharto maka dia mesti 5 agama mau nerima cio, mangkal di loko Hindu cidi, di loko Islam cidi, itu sampai 2 rupa. De nang kati awani Pak maka da maga de itu keyakinan. Nah ya ko keyakinan anu teh ya lemi dakwah hidayah mudah-mudahan lagi hidayah ko pong Allah taala. Apa tanya ini tu pacar mena sabari teh nasalla ko kata maka da ustaz na sabari nasalla nabitta lagi de nule pasal lang ya murena. Manasana noria apalagi di ustaz pajayi. Dega. Mak dakwah mi na lagi hidayah teh lagi hidayah. Ya jalalo kong kepada o makaraya mana tu tamu tu kampungnya nama ingat mana tahu borro na ya tu tega dah tu gaga tahu maingat ko dakwah hidayah na mi po Allah taala angka tahu Pak maingat de gaga pangajari na maingat ale na maton na waya lena angka tahu mangkali nga dakwah na pa maingat maega rupanna cuma iya mi ko idi na sabari na madece tahu mangkali nga dakwah na maingat masampaja maga matandre palanna. Tapi aku ini suruh itu napa ini dia na jama matandre to pacalan lah. Jadi maka tu lagi jama-jama ustaz itu sakamai maka namanya amat dega nyamang. Iya, maka itu ya kena terima alhamdulillah. Makanya upasange peringat ramaya maka dah tak gangkulnya ngiron akaro balalo ki tasagena-gena yang maka ya mana je ustaz yung kosoki mako memang ya tidi ogi maca je tu maki buah bahasa sitongan nama kalasi ya ga ya ulang ngiasan ulah cipi to taman ulah cipi ya to apa sulkada magina kada sulkada ulah cipi iya ramalangnya na pake di nama rongkoso da malang maega na pake mas sumbang jadi ro tabungan na mega na sumbang iya romatu sawal mega boting lo solo demo pa na pasipulu di pure na pake ramalang pura tui na pake